Dobrodošli u Antinu garažu, dobrodošli u koordinaciju, dobrodošli kod Galekovića. Galeković je prezime koje znači parket. To je ko da se prezivaš McDonald, odmah se zna da nisi baš od Blitve. Evo vam jedno multiprimjenjivo pravilo koje će vam uštediti 1000 eura. Uvijek u uređenju prostora pribjegavajte tradicionalnim građevinskim rješenjima u odnosu na novotarije. Novotarije su super, možda dobro izgledaju, međutim tradicija ti je garancija, a ne papir koji ti dadne proizvođač novotarija. Drvo je nama pod nogama doslovno od kad smo uselili u prvu kuću i s njim ne možeš pogriješiti. Znam se prezivaš sa Galeković, a baviš se s nečim što nije parket. Minjaj, brate, ili struku ili prezime. Ali znaš šta, Danijele, meni je ovdje nekako prečisto. Uopće nisam u svom domaćem ambijentu, a mi u garažu. Tako, sad je već bolje. Međutim, nisam iz Galekovića došao praznih ruku, maznio sam im ovo. Ovdje imamo od svake vrste parketa po jedan primjerak, pa ako ste uskoro investitor, načulite uši, pomoći ćemo vam odabrati parket za vaš stan. Osnovna podjela parketa je na masiv, to su ova dvojica ovdje. Ovo bi bio višeslojni, a ovo je troslojni. Masiv je napravljen iz jednog komada drveta i najveća mu je prednost što se može više puta brusiti i lakirati. Dijeli se na dvije vrste, klasični masiv, dakle to je onaj stari parket koji danas gotovo se nigdje i ne viđa, eventualno se koristi u sanacijama nekakvih starih objekata za koje je bitno da im se napravi parket kakav je nekad bio. I druga vrsta je gotovi masiv, dakle masiv koji ne treba brusiti ni lakirati jer se to već napravilo tvornički. Ajmo sad na multilayer i troslojne. Njih ću vam najbolje objasniti da se vratim malo u povijest kad su škrti i snalažljivi Skandinavci rekli pa čuj, mi nemamo baš puno hrasta koji je, by the way, najbolje drvo za parket, ali imali su puno breze, imali su puno jele i rekli su pa šta je, što mi ne bi recimo stavili gori milimetar, dva hrasta, a ispod ćemo jelu, brezu, ko da će iko znat. Ko pozlatit narukvicu? Ajmo pohrastit jelovinu i brezovinu. I tako je nastalo ovo u mojoj ruci, praktički revolucija u svijetu parketa, jer se pokazalo da su Skandinavci u pravu. Pod nogom ti je lijepo hrast, a ispod šta je, ne da nema veze, nego čak ima i puno prednosti. Kao prvo, zbog unakrsne strukture drveta, ovaj parket je puno dimenzionalno stabilniji u odnosu na masiv. Što znači da zbog temperaturnih promjena će masiv stvarati zazore i pucat, a ovaj će biti dimenzionalno puno stabilniji. Druga prednost mu je što provodi bolje toplinu do vaših nogu. Ako imate podno grijanje, puno je efikasnije staviti ovaj parket nego masiv. I svaki od njih je tvornički završen, što znači da majstor to samo postavi i iđe ća. Kod masiva majstor mora i obrusit, i lakirat, vraćat se 3-4 puta, tako da ovo je i njemu puno prihvatljivije, a i vama, jer vam onda manje naplati. Evo, sad znate šta je ispod površine, znate šta odabrati, pošto smo vam uštedili tolike minute i sate razbijanja glave, otiđite na društvene mreže i tamo zapratite Antinu garažu na svemu mogućemu, a mi se vidimo za 2 tjedna. Aj bok!